Oh, satu. Ikan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabatku dimanapun Anda berada. Oke sahabatku, pada kesempatan sore hari ini kami mancing lagi ya ikan lele di bandaran Sungai Kalijodo, masih di tempat yang sama. Ini udah jam 5 lewat ya. Mudah-mudahan ada cintanya satu ataupun dua, yang penting strike. Oke teman-teman, gimana keseruan channel WJ Fishing? Kita simak bareng-bareng. Oke, let's go. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada cintanya kembali. Bro, penglaris. Masih. Oh, satu. Ikan kecil. Ya nih teman, poin kedua. Nah. Ada cintanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, stuck lagi mas bro. Ya nih. Oh, makan malamnya. Uhuy. Well. Well nih. Alhamdulillah. Kalau teknik lasaran ini
masih setrek nih mas bro. Susah. Lempar-lempar lagi, mudah-mudahan ada si genok-genok lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, apun. Teman-teman, wah strike lagi. Alhamdulillah. Nah, alamnya lumayan. Alhamdulillah mas bro. Ya. Yang penting strike. Mantap. Nggak pengen tak mas? Mas nggak pengen tak? Ini abang kita lagi ngelamun lah. Iya. Sekali-kali sayang pasang airnya mas bro. Kalau pasang nih lelenya susah makan nih, campur air laut nih. Oh, pasang. Semakin malam tempatnya semakin sejuk, enak. Kayak abang kita bersantai sambil ngerokok bang, sambil ngopi. Iya. Kayak cecodot. Setan gue. Aduh, nih teman-teman, tempatnya aduhai.